ассалому алайкум дӯстони азиз, агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсайи ман 911 32 43 44 рақамҳои мо дар рӯи экранҳои шумо баромадесай. дар ватсап роя кинед суратҳои қатъи маълумотҳои пурраш реклама карда дар 4-5 канал иншоалло ки фурӯхта медиҳем. лайкҳоро фаромӯш накунед, ҳатман дар канали мо подписатсия кунед, дастгири шумо пешравии мост. ҷонои ман марҳамат тамошо кунед. дӯстдорони Samsung, не телефоннои мошина номаш Samsung аст бародаро. Samsung SM6 ном дорад, соли 2016 мошин Корея. Мотораш 2.0 аст бародаро, расход 9 литр 8 литр. Экономичный машинча. Тонировка ҳуҷҷатош то охири сол аст бародаро. 145,000 сом фистода буданд, гуфтем не қимат 145, 130,000 сом намондем, боз муомила дорад бародаро. Номерошам подарка 0066 буд аст бародаро. бинед чӣ хушроак аст. ҳолаташ беҳтарин, наворотош бисёр хушроак аст. Ана чӣ дорад, на фарчоша нигоҳ кунед, чӣ хушроак светодиёни, фарой линза, балонош дар ҳолати хуб. Дискаш бародаро ранги дискои лимитеди чӣ бар ин даст. Элантрао бар ин даст, хундаё бар ин даст. Ама хеле ё аз элантра истадаги бошад, ё ям стилаш ҳам хеле бошад. На мотори GDE даст бародаро, GDE мотори. Чӣ хеле аст бародаро, ҷавон нахти бошад. SM6 Samsung аст ин мошинча бародаро. Дизайнаш хушроак аст, салон озир бинед. марҳамат, болош панорама доштааст бародаро. Ана ҳолати салон, мебели салон бардар шумо. Дидед? Чӣ хушроак аст. Баъд бардарои ман сиденияш лифт вай доштааст, массаж доштааст. Пеш бошад вақти сиденияи пеш бардаро, дута сидени пеш массаж доштааст. Бесключовой доступ, датчик телевизион, сидени лифт. Ана 2016 ки ана бин ходаш 2016. Марҳамат бардаро. Кондитсионер чоршях, ҳолати салонаш бардаро. Салон ёхед монитор, задни камера, чекаш гирён даст. Пробегаш чанд бошад акмина. Пробегаш чӣ када бинем, не хинча пробегаш дидам, хинаки бози мебинем бардаро. Кожни рул, мультирул, монитор, батареи сидени, массаж сидени, автопарковка, автостоп, электронный ручник, круиз контрол, ҳама чӣ доштааст бардаро. Ана бардаро километриш ёфтам, километри гаштагиш 253,000 километр гаштагист бардарои ман. чӣ хеле аст бардарои ман, марҳамат, срочна 130,000 муомила дорад. фикратон насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автоду байтаҷӣ бошед. аз канали мо мошинаи арзон дастрас метавонед пайдо кунед бардаро. ташаккури зиёд. бай ҷонои ман, ана бозиятаи дигар электромобил дар канали Автоду байтаҷӣ бардаро. соли 2024 моҳи 10 будааст. ана ин мошини мо бардаро ҷои модели 2025 ҳисоб мешавад. модели 2025 шон бардаро бо тамом дизайнашон дигар хеле хушроак аст. запас ходаш бо ин 605 километраш будааст. тонировка ҳуҷҷатош то охири сол, ҳолаташ беҳтарин, нархи 230,000 сом фистода буданд. мо бардаро ҳаракат карда барои шумо, барои подписчико бардаро срочна 215,000 розӣ кардем. нархи беҳтарин аст бардаро. марҳамат кунед, камбудӣ надорад. запас ходаш 605 километраш аст. ҳаст хайр дорад. моҳи ноябр хардаги буданд. ин ходаш моҳи ноябр 24-11 моҳ мешавад. ин мошин 24-10 моҳ будааст. чӣ хеле аст бардаро. бай час неки мошинча бардаро. манам абсолютно номерошам хушроак, номерош катимича. ин меша подировка кардем. хеле хароштаги аст. бахайр аст. ана ҳолати салони мошине. кондитсионер чош мондagi ях, болош панорамош аст бардаро. салонош бардаро подсветка дорад. рефлектив чоша бинед дахибаша бардаро. ҳолати салонош. салонош меша чотки, кожни рул, мультирул, монитор, селектив чоша бинед. пробег 21,000 километр гаштагист. тамом. марҳамат, пешошон тамошо мекунем. бесключовой доступ, сидени лифт, ана кожни рул, мультирул, 21,000 километр пробег. ҳолати салонаш хушроак аст, ки не селектив чош, старт-стопаш бардор, режим ҳаҷҷини, беспроводной зарядка ҳам дорад. чӣ хеле аст бардаро. марҳамат кунед. аз хайр дорам. аст бардарои ман, марҳамат, фикратон насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автоду байтаҷӣ бошед. аз канали мо ин айхе мошинаи арзон дастрас метавонед пайдо кунед бардаро. варианти беҳтарин мошин 260,000 сом гирифтаги будам. нархошон ҳаме хел буд. ҳозир нархи беҳтарин кати монда истодем бардаро. боварӣ дорам ки мошинча ҷошро мехармад ки зеби подписчикои ман дорад бардаро. 605 километр як бор заряд мемонӣ бардаро, дигар гум мекунӣ зарядмониям. фаҳмидед бардаро, дигар фаромӯш мекунед. бай бародарҷонои ман, ассалому алайкум, марҳамат, тамошо кунед. дар канали Автоду байтаҷӣ бародарҷонои ман, бозиятаи дигар Range Rover Sport. тонировка ҳуҷҷатои солона кати бардаро, солаш 2017 қарибан, ихтара 16 моҳи 09 будааст. американка, мотор 3.0 бензинӣ. ҳолаташ беҳтарин, бо ин бодикитои 19 кати будааст. нигоҳ кунед бардаро, чӣ хушроак аст. сетша бинед, чёмни зелёни будааст бардаро.
Хайрдору мараман наворотош хушру ки мема подвеска дорад дарош бардаро давочик дорад 4 та дар номерошам подарка. Ана ин 2000 уже қариб 17 ҳисоб мешад. Неки бардаро полни кузуфош нав будаст. 2017 ба фикрам хел намешад. ин 2019 20 хел мешад бардаро. Салонам чӣ хушрак аст. Акустикаи меридиан кати хожошо мечи хушру бардаро. Задния багриф, задний дефлектор, блочная панорама. Хой давяс бошича. Полни бардаро бо дикитоша худашон кардаги ҷан. Дарош давочик дорад. Датчик степихзон, камераи 360 градуса, сиденье лифт, винкол атлонзани бинед бардаро, ани винколаш аст. Билет бардаро 2016 моҳи 09 бардаро. Ана олати салон. Я чӣ хушрак аст салонаш бардаро бибинед. Двухзонный климат контрол, пробегаш неки 350 км гашти. Кондитсионерош ях. Марамал бардаро. Нархас 300,000 истодагидор, теми арзонтар бояд монем. Розӣ кардем бардаро 275,000 сомон бар. Боз муомилаи хушру дорад, биед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, гиред. Хел ҳастан бардарҷоно, марамат. Фикратон ҳатман нестед, лайк фаромӯш накунед, бо канали Авто Дубай таҷриба бошед. Аз канали мо мошинаҳо арзон дастрас ва мошини ба таби дили худатонро боварӣ дорам ки ҳатман пайдо мекунед бардаро. Ташаккури зиёд ба матона. Бай аст. Номерошам подарка. ҷонои ман ана ин хушругиро шумо нигоҳ кунед. Любители классики ҳастед инҷа. Ана ин мошинчаи мо бардаро BMW 5 серия қариб M5 мегум, деки как раз стили M5 кати тайёр кардаган мошинчаи мо. Ана ин бардарҷонои ман кузуфи E34 аст. Кузуфи E34. Дискачоша бинед чӣ хушрак аст. Номерош ҳам бинед бардаро чӣ хушру. Ин мошина 1 сол 2 сол пеш ман якум сайтка просто видео кардагидам, тренировкачо дошт бардаро. Ана ҳамон вақт ба фикрам пурсидаги будем соҳиб боша, фурӯшӣ набуд, намефурӯшем гуфта истодагидам. Ана ҳозир бардаро ана ин мошинчаи хушраки мо фурӯхта мешавад. Кани бинем ки чанд лайк мегирад бардаро. Рафтем любителои BMW, кани бинем ки ин легенда чӣ қадар бардаро қадрдонӣ мекунед. Ин бардаро E34 M5 аст. M5 аш бардаро бовар кунед то ҳозира рекорд ба мумкин истодагӣ боша ягон кашкати. Бовар кунед. Баъди инами E34 баъд Валчока ва ё совместни Mercedes Porsche кати бировардагааст. Всё равно характеристикаш бардаро ранге намерасад. Ин гапи ман нест, дар интернета хонед бардарои ман. Рости гапда ин вақташ ба бардарои ман як намуд бардаро мошини будагааст ки M5 якум ҳамин боша ё ба фикрам пеш аз ин як тага M5 буд ё ҳамин аст ё як тага дискачоша бинед чӣ хушрак аст бардаро. Дидед? Дерзки бад наёне ки мошинча бардаро. Мефаҳмдаги ва мефаҳм бардарҷони ман неки беҳад кам мондагӣ аст. Худомон ба Қазоқистон беҳад бисёр аст ин мошин. ин мошин бардарои ман қариб 100,000 сомон ғалтидagi даст худашон ба солаш 1990 бардаро. Мотор 2.5 M54 мотори E39 таги даст бардаро. нархи беҳтарин розӣ кардагаан бардаро. ин мошинча мегирад просто ко барои сходка ҳай када мегардед. Мотори нормали мерад, неки хеле дрифту хеле чине. Неки бардаро ҳам фикр мекунам мумкин бояд дрифт ҳам када шавад. Хуб, мотори 2.5 гуфтем ман E39 бардаро. Нарха гуфтем срочни бардарҷоно. Нарха розӣ кардагаан 55,000 сом бар. Марамат мошинча хушрак аст на. Хайрдоро бошад агар биёед аз наздик тамошо кунед. Ҳуҷҷатошам бардаро ҳамаш солома аст. Марҳамат, нархи беҳтарин срочни фурӯхтан шад. Зинда аст мошин бардаро. биёед қати устодтон проверка кунед, махоб кунед, савдо кунед, гиред бардарҷонои ман. Просто ин мошинчае ки барои прогулка майда зеб дорад неки. Анхелне бай аст неки. Касе гирад бардарҷонои ман қати мо сходкаравӣ ба неки зеб дорад ин мошинча. Легенда аст охира бачаи 5 серияи E34 аст бардаро. Дискачоша бинед чӣ худаш мезебдаги аст. Як та акай Фаридун караванаш ки дрифт мекард, инами кузуф аст, вай караван универсалаш E34 буд. Кабутак аст, агар дар хотиратон бошад хуҷанба. Номерош 52 55 аст чанд. Чӣ аст бардар рост чига мошина мефорад тамошо карда истида. Ҷонои ман бай. Марамат тамошо кунед срочни бозатаи дигар Hyundai Grand Euro соли 2012. Срочни фурӯхтан шад бардаро. Нархи беҳтарин 89,000 сом барозӣ кардем. Охири нарх 95,000 сом гуфта истодагидам. Мотор 3 литра бардарҷонои ман 6 силиндра бензини. Тренировка ҳуҷҷатош 7-8 моҳи дигар мондаги. Диска балонош дар ҳолати хуб, кузуфошам тоза аст, бад нест, без крючевой доступ дорад. Боша нигоҳ кунед бардаро ина. ҳолаташ хушрак аст, бад нест мошинча бардаро 89,000 нархи беҳтарин. Охири нарх гуфта истодам. Боз шумо биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, боз бояд ки арзонтар шавад. Бачаи ки хуб аст мошин. ҳолати салон. охир дараша масла мекунед бардаро. Задния багриф ҳам дорад, кожни салон, полировка хайневу. Ана химчистка мекунед, деки химчистка агар ки кунед хушрӯ мешавад. Ҳатта лобовояш трешини доштааст. Пробегаш родной гуфта истодам 140,000 километр. Ана сиденье лифт ҳар ду тараф бардаро. Бояхилаш бардаро памяти сиден мешавад, массажошон мешавад, панорамошон мешавад, вентилятсия сидениш мешавад.
Я хираш бардор беҳад наворотои хушрӯ дорад. Нама наворотош нарва нест на старсо ба багрев климат контрол сиденчо лифт наворотош хушрӯ бо я хираш бо фуди фуд мешад бардор. Харидоро марҳамат кунед несбочи фурӯхта шад 89000 сомон. Чӣ аст? Арзон разёни фикратон ҳатман насед лайк фаромӯш накунед ба канали мо обуна шед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Ташаккури зиёд ба ҳаматон бардорҷонои ман барои лайку дастгириятон. Бай аст. Марҳамат 30000 сомон срочна Mercedes 210 кузов 1 класс. Харидоро бошед марҳамат 1996 сол мошинча доред сталинг мотор 2.2 бензин газ ман задаги набудам бензин кати пасяни мегардам фрестадам хеле шуд як даст хай карда истодам бардоро срочна нархи 3000 розӣ кардем мумкин боз яком майдак арзон шавад ҳуҷҷатош то охири сол бардоро утилизатсия дорад камаки кор дорад бардоро ина 4 диска балонаш ки дар ҳолати хуб аст коробка механикати бампер ақибаш бардоро полни объем немдасна стопош бамперош объем яс ақибаш чӣ аст бардоро 30000 сомон як тамом 29000 металлик старашам монда бибин фурӯхтаи ранҷо шуд элеганс аст бардоро ина салонош хушбахт аст баъд не машинча на хадо аст кондитсионер кор мекарда боша оҳ сидениш лифт будасу неки бардоро обшивка задаги сидени худаш ручной аст ана ҳолати салона мебинем кожаи рул мультирул лабовояш бардоро трешкин дорад салон нигоҳ ҳавои бини гармиши чороини электро ана обогрев сидени доштааст кондитсионер кор намекунад гуфтам пробегаш 262000 километр гаштаги аст ки салонаш хушбахт лабовои алиш мекунед бардоро тамом марҳамат 30000 сомон чӣ аст бардорои ман марҳамат фикратон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай таҷи бошад аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба табдили худатонро боварӣ дорам ки ҳатман пайдо мекунед ташаккури зиёд ба салому алайкум бардорои ман марҳамат тамошо кунед дар канали автодубай таҷи бозиятаи дигар Hyundai Grande Ur бардоро срочни фурӯхта мешавад нархашам нархи хушрӯк аст бардоро 110000 сомон футестода гирдам барои шумо бардорҷонои ман розӣ кардем 99000 сомон срочни охири нарх футестода баъд бардорҷонои ман биёд аз наздик тамошо кунед бисёр бачаки хуб аст бо ягон сум дигар арзон бояд кунам ҳуҷҷатош салома будааст бардоро мотор 3.0 Корея камераи 360 градуса дорад чи ё пешу ақиб камера дорад хато накунам мумкин пешу ақиб дошта бошад комплектатсияш неки хушрӯк аст на болош панорама ҳам дорад бардоро срочни фурӯхта мешавад харидоро марҳамат кунед 100000 километр пробег кати родной пробег ана 4 диска балончошам дар ҳолати хуб бампераш кам тара хароштагӣ доштааст бесключовой доступ на кузовош апалировка мекунед мошинча 1101 номерош мотор 3.0 6 меша 6 цилиндра панорама дорад гуфтем пешу ақиб камера бесключовой доступ бардоро 360 градуса нелеки 360 градуса ҳам дорад не шторка чӣ шуд салонаш на хушрӯк аст наиш мултимедия мешавад бардоро обогрев ақиб ана бесключовой доступ гуфтем сидени лифт бо нигоҳ кунед чӣ доштааст бо массаж доштааст бардоро лифт навороташ гуфтам сидени лифт памяд сидени бардорҷоно салончоша нигоҳ кунед чӣ хушрӯк аст ҳолати салонош хушрӯк кожаош дар ҳолати хуб эко режим 101000 бале 100000 километр пробег дорад кожни рул мультирул бардоро ҳолати салонош салон дид бардоро чӣ хушрӯк обогрев сидени вентиляция сидени дувоғзони климат контрол старт стоп салонош бардоро баъд не кондитсионерош якта чекаш гирёмдааст там обогрев руля ҳам дорад 99000 сом срочни бардоро биёед аз наздик тамошо кунед савдо кунед бо арзон кунед махбуб кунед гирифт бардоро марҳамат ҳуҷҷатош гуфтем салома камбудӣ надорад чӣ аст бардорои ман марҳамат фикратон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай таҷи бошед аз канали мо мошинаи арзон дастрас ва мошинчаи беҳтарин метавонед пайдо кунед бай аст ташаккури барои ман тамошо кунед ана бозиятаи дигар Mercedes-Benz дар канали автодубай таҷи 1 класс бардоро кузови 212 кузов бо диққат тамошо кунед бардоро агар шумо мошинхар набошедам боварӣ дорам аз канали мо бардорои ман дар бораи мошин хеле чиза меомӯзед ёд мегиред бардоро ана ако як хелоки намедонистаги ёд бардоро як хело хай подписчиков мумкин аз манам хушрӯ бонед ин 212 кузов бардорои ман до рестайлинг соли 2011 будааст аз соли 2014 бардоро рестайлинг мешавад барои ҳамин аксарият солҳои 2010 11 12 13 мегирам бардоро бодикит мекунам бодикитша медонам фарош тамом дигар хел мешавад неки бодикитошон 212 беҳад хушрӯк омадаги аст алан ин мошинча гирифта бодикит кунед арзанда аст танировкаи салоно дорад мотор 3.0 2WD американка кузовош тоза мойка надорад неки бечорак ана панорама дорад багажош ба кнопка шуда маҳкам мешавад бардоро дискачош хушрӯ балонош дар ҳолати хуб 4 бар бесключовой доступ плюс бо сарсоз дорад нигоҳ кунед бардоро бампери ақибаш камтарак кор доштааст харидоро бошед марҳамат на бодикит кунед мешавад ҳолаташ хушрӯк аст боз муомила дорад 125000 сомон фестода гирдам мо барои шумо бардорҷоно нархи беҳтарин барозӣ кардем нарха нигоҳ кунед нарх бардоро срочна 120000 сомон салонаш бисёр хушрӯк аст ина болош панорама дорад ҳолати салон бардоро мошин американка аст ин мошино бардоро америка мешавад дубай мешавад
Америка мешад, Дубай мешад, Корея мешад бардаро. Ана бокҷо мешуд. Европа чӣ ки надидам. Не, Европа мешад, Европа мешад. Европа бисёртар дизел, Европа мешад. Ана дискачош хром басани мошинча. Сидени лифт ва сидени акустика харман кардам бардаро ана. Занед бирин дико 2010 моҳи 07 даст. Ба фикрам ҳуҷҷатош 11 бошад чи. Саломош бардаро хушбу кондитсионер ях. Старсо гуфтем ки бардаро ина инҷа ба бесключовой доступ дорад ки кришкачи старсо ҷош да мезен бардаро старсо кор мекунад чи. Ана панорама гуфтем дорад. Пробегаш 279,000 километр гаштаги. این میل باید باشد گردوندگی 1 کیلومتر بارداره امریکن کاست کو بعد بارداره یک چکش گیرون باز دیدن نکرد از چه سبب این همیشه حالت دارد بارداره 120 معاملات دارد آن همه که خارمان کاردونا کوچیکه شروع است کامپلکتاسیون فلوشون بارداره ونتیلیاتسیا سیدنی هم میشه این شتورکا اباگریف دارد که با این ونتیلیاتسیا میشه با شتورکش هم میشه بارداره فکر وایش ببرید که یکی یکیش به اباگریف هم میشه پراستویش خیلی از نبردارای من مرحمت کنید فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دبی تجربه باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین میتونید پیدا کنید بای باردار جونای من مرحمت تماشا کنید باردارایی که میروزا میپرسید تایوتا کامری 2 وریانت گیبرید در کار گفته انا باردار جونای من بختتون خندیدگی است گیبریدی خوش راک داره نگاه کنید خدا خاماتشه خب گیبرید موتوری 2.4 کتی میشد باردار جونای من دو ریستالینگ است دو ریستالینگ هم باشه موتوری 2.4 میشد این باردارا پیشش نکی رنگ ایکسلی کرده گم پیشش خیلی نمیشد کام ریستالینگ کرده گم ایکسلی شده است دیسکوش باردارا دیسکوی دو ریستالینگ خودش سیتاش متالیک انا ماشین سالش 2009 تخ پاسپورت داد است برای درش باردارا 2008 تصادف رسید ولی همش میمونیم وین کدش میمونیم باردارا همش بیاید کویده پرورک کنید مخالف نید سالوک نید گیرید باردارا 95000 سوم فرستادگان سروچنی ما باردار جونو برای شما کمتر ارزان تر کردیم گفتیم کمتر ارزان کنیم 92000 بروزی کردیم باز کمتر معامله داره دیسکی چوی 200 داره دیسک بالموشناو هیچ باردار حالتش شاک است حالتش باردارای من به هر خوشی میشه سویج است معلوم است وقتی باشن یافتین باردار نمرش 95 19 95 دست باردار خوب پارکترونیک هم داشت است استاپچش هم باردار استاپش هم ریستالینگ علیش کردگیم حالتی سلامش نه کولی سلام مبلی سلام باز کامپلکتش ایکسلی زنی دیفکتر دارد اسکریچوی دوستو البته که میشد سیگنی وین کد ببینید باردار زنید ببینید وین کداش حجتش گفتم تخ پاسپورتش به 2009 یاسوغاشن انا کوژن رول مولتی رول باردارو پرابگاش چند بوشاده کنه پرابگاش 159000 میل پلاس باردار اشکا ندارد نکی گیبریتش خوشلو کار کرده است دست نکی نه سلام چوش باردار سلام خوشلاک است چی دارد بود 2 کیلومتر کنترل اباگریف سیدنس است هو سلام چوش باردار جونو بای چاس مرحمت کنید سروچی اوسپت کنید خیلی از باردارای من مرحمت کنید فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دبی تجربه باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس و ماشین بهترین باوری دارم که پیدا میکنید باردارای من برای من ابونه شید فراموش نکنید با دوستان راه کنید تشکر زیاد همین خاطر شما دستگیری به میچه نگاه کنید لاکچری چه خوشراک از ماشین چه بهترین داریم باردارای من میدارید یک تا با حضور تماشا میکنید باردارو چی باشه که با شما در کار باشد باور دارم نرخی بهترین که از کانال ما پیدا میکنید بعد ابزارهای باردارای من ریالی ماشین چی کمبودی داشته باشد ما حرکت میکنیم برای تماشابین رسانیم ماشین چی کار شدگی باشد گیجاش علی شدگی باشد باردارای من ریستالینگ است دو ریستالینگ است باردارو دیسکش کدام سال خودش کدام سال فرش کدام سال همشه باردارای من انیق دقیق برای شما میرسونیم شما ماشین خر نباشیدن باردارو باور دارم که از کانال ما یک چی میآموزید باردارو یک چی یاد میگیرید برای همین باردار جانای من مرحمت تماشا کنید تشکر زیاد با احترام هفته دبی تجربه انا بای باردار جونای من شما لکچر تماشا کنید دخترکا پاشکو برای شما وریانتی بهترین است اینجا خیلی ماشین خوش رو داریم باردار روز یک تا ابزاری فصل ابزاری خوش رو میکنیم میبینیم این ماشین باردار از کانال خودمون خریده بودم بازی ویدیویی همون وقتش به کردگی من نشون دادم ایستادگی دستمون ویدیو هم ما کدام بود خلاص دیگه پیش پجرتی گریسگی خیلی پیش الان این ماشین ما اکثر 15 موندگی اکرام سودا کرده گریسگی بیان هوز آوردن که اکا جان برکت یافتیم خیلی های کرده ماشین چه زور به اگه کام دیز یکم میفروشیم با اگه ماشین چه قیمت‌تر میگیریم الان این ماشین با اکثر 15000 موندن لازم است چیکار کنیم گفتم نه میمونیم ماشین چه اولم حالتش بهترین کانادا 2012 سال گفتیم کمتر ارزان تر موندیم راضی کردیم نرخش 109000 سوم با نمرش هم پدرکه باردار نمرش همون وقت هم همین نمر بود توضیح هم داوی نوز کتی بیان خواهید اگر نمرش کتی میگیره حالتش بهترین ماشین چه کم رسوبتی گیبرید موتور یکاش لکسوس انا ولیکچه بین باردارو کادر نگی جدید بود کادر خیلی مالی باردار جونم ما نبارو دور خلال رسوندیم خرید دیسک بالونجاش در حالتی خوب کودفوش توزاک است باردار جونم انا بسکریچوی 200 پام دلار لکسوس سیتی 200 میشه باردار سیتی 200 اچ موتور یکاش است گیبرید
нигоҳ кунед чӣ нормал хушроq кадр чегирам. нигоҳ кунед бардро мошинча чӣ дизайнаш хушроq аст. майда чӣ компактниче хушроq аст. марҳамат бардро. ана ҳолати салон, кожни салон, салоничиё, салонош на панел даст. без ничего дост гуфтем сиденье лифт, панел сиденье чошам даст. ана винкода занят кардем мебро радио немошин Канада тоза чисти Канада 2012-11 моҳ. ана салон нигоҳ кунед кожни рул, мультирул, пробегаша дидан лозим ҳатман 215,000 километр. айшиф Канада гибридош хушроq кор мекунад. гибридош қоидави кор мекунад бардаро. ҳолати салонаш хушроq аст. бай аст гуфти гапои худомон бардаро. режим вождения нигоҳ бинед ин электрича бинед чӣ хушроq аст. ранги привиспаен бас электричаш не паркингаш аст. се режим вождения ҳам дорад. хулос бардаро марҳамат кунед. варианти беҳтарин. фикротон насед лайка фаромӯш накунед. бо канали Авто Дубай таҷа бошед. аз канали мо мошинаҳо арзон дастрас ва мошинаҳои ба табдили худатонро боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед. ташаккури зиёд ба ҳаматон бардаро. бо канали мо бошед. нигоҳ кунед бардарҷонон мошинчаҳои беҳтарин дорем. ҳамаша бардаро як сёмка карда нархи беҳтарин. интизор шед бардаро. ба дӯстон равон.